Khubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Congress's commitment to Meghalaya, empowering the women of Meghalaya. 3,000 rupees every month to every single BPL mother in Meghalaya. 5 commitments na kasing Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Benih hadikan kejoki la kedua bagai tourism kali kawin nak kilapan ai kam ai jam tersan ya kipai pa terus nongkrong kasora constituency nama kita kai beli tenak bulan kaliatan. Henry kat panggil ibade ba ka tourism industry ka depend nane ka shong ha ka di shong su shong sign jong kami ba terjelah dulu nilai ini ba lakta julia ka tourism industry ha sora bagi pilih jaka dari jin bondon jadi shong su shong sign ha kalumba sulong atau mana tu ke jinjak berjaya samati di jinjak siap dongwi dong jinjak siap dongwi di samla dong depan di guest house di homestay di hotel di dunia di la Pelilun di kum kapati NPP di Jompi ke vision kemudian banyaknya ya dari tourism industry dan ke protection tapi lawan visualize ban ai tourism industry kabaton kam ya kaji chongsuk songsai kalau depend ada ni chongsuk songsai jom terjelah riba belum ni kas seng NPP ketua ya ke stable governance but kumakalong mentak seng NPP kiri keseng baklan ma tang mentang idan life way ngut ki MLA ki wele anak ni party but ilang very confident bakal ni party kan sensia barui idon kam kum kani kajat sarkar bahkan ensure a stable government but haba piyo ya ke sarkar belum stable hilaban ensure ya polisi terikam kaban ensure kham ha shu ya ke jingsuk dingsan bala ban te lakam ya ke jingsuk dingsan nga tari kani kam hakini ki sansna maladat mangi batray kani kakam tourism ni siyam ding iya takadi ding siya nado kajing jah po isya mati nado kajing jah hitay po atay motor one so covid kadang kajing iya kabakraw ha hakabay day bakali ka kamu juga kay persay naman habak-habo hi tangla kulmar tay sulang gumot jah po jang ilatut ta'alun kemudian kami kali gini, bah kesokar jelah mereka lihat kali benjo, dia kesokar kebakaran. Bah ngasuban om, bah kejelah jengi kalau kebadonbok, lemari nak tikna, bah ini kesansnya manuan, kali keseng NPP, kalau aban sensia marway, bahkan airu yang kejing syakri kalau stable, kalau aban sibla yang kejak puak yang kiberi bateri puak tourism. Dengan semua kali kalau kebadon kamha. Ya istri insiden hang ni yang tay pinum laban kiat. Tangba ngasno bahkan ni sorkar ba dia. Kebelam du konak sama wat mami kejinjah po isya mati du kalalaban tem. Mi kejinjah ta motor kalalaban tem kroy. Kadai ke sorkar ba pungi bakalong komite ba kalalaban perform. Tingasno paghidiban aila ya kan ke sorkar kebanwan mentah balong solid majority NPP kenang bakal ensure ya stable government bakal ensure ya peace and prosperity akan jelajah ni kuri sibul. Kung tunang wine niya sedang what's ngomong holo. Di kini kalong ng tajong barohi namar kajing tunggu jing dalam jing hindi kalong ba timbu kajing kelile si kibalakan thar Inre kajing tunggu kalong ng kajing Sodu siya yung paiba, makanugulo ka rai ka mong shim, kadi ka rai ka mong patam. Ika dintili ng IP baalan, kalong may alor kanong rim yung Cavite Batka District. Ni yosmo kuminne
apabila pensyai dari keren di Dompi bah tang sudah ke election tang syuan keserta kamu buat bah district dari Sora district kalong berarti kena Henry Himla terlepai siapa santri Januari Hakba nama tertim bagalong kajing snow jung bubun balang ba tadi tang kajing pinsawai tang suloi syalger ban penrumah yang inong syok jong ketan Sora namar ba hatu tu kajing penruna dikren da umintiran baru jelah layo snow ya kau esur kami ini naki renyang cintur dijauh umintiran baru kalau wong ba balik nang Sora berkasila nadai ban pintu paling mau suram kata Sora district dia hati jing snow jong bubun balang kini kedai tang tetang jing sawa juga suloi ban pinplumar ya bubun balang kay video film matang halor kini Dengan pensyai ini, hanya terus ibu walau si Universitas ni, ukuran ni gini ganti. Ya apa nanti dari kuat sampai ke video orang ada, lada video ko, tinrai lada tinggi kita tin jangan pensyai ini. Baki pun kirang ba, kita mengiyakan lang terus ni lo, usia mula pensyai. Wat ada video, wat kita sebenarnya yang menempel notification bagi, he is the authority. Udah chief minister kata jelas ni. Bak gantian bawa I officially announce ketika ikhtiar dengan serta. Hak tu apa berdikir apa mairang. Bau siam usang sekretariat dong. I announce mairang as the next district. Kami wasno bagi mairang ginong. I nak cinta. I notification. Kia awal DJ apa asyik. Ki tentang kat chief minister kata ihapan burung. But uwan ako sa Red House ukuran ko presiden juga NPP uwan daw hajaka sarkar but uwan ro kung ikhtiar ko buat sa sarkar but kejiran ko saya ko bumi barang batay ngai yo dan padang sutu bakla ni seman kejing ko tolong ba in pia ini is hasils la idongkam but kani district matamalan pia kani Sora but wala pendidikan natin ang sa jisil ya kan ni orang lain tang seneng sunum dan melaku arah lagi headquarter seneng usi mustarong wat small tu bakalan ng Sora ke headquarter dan Hasora pihak kuat sekali nolong kita balana day berpikir usi mustar lagi ke headquarter dan habo hentay po muncul kinong satay gila takti kajing kali yung hiba kadang gaji keren dia sarkar kan jurai mana kadang gaji keren ba lada pihak yang di distrik bertemai lada long buang bagin tentuk lang lo ia ke penusla pada ke mau sendram lada long gaji semua juga ruas suha berhak apian wan ke distrik seorang tak ada headquarter ni wan gibri yang penusla wan gibri yang mau sendram hai kayo ako Sora kan kambang kita gibri wawan di hampalan kayo Sora larang dia kang di saya mau mesti ako Sora pi kesorka tunjuk berhak rigid dia takwa berhak kebalong broad balada create yang distrik kemat kejimang tinggalkan hamertoi kambuan dia pi tanggung ni ngabang kiri orang ba atau sini uang kani kani kapuan ke Sora lada kitre lada gimon ka biang lada kitre ro ka Sora ka sila kinya di tangmati kani kani kini pensyai tolong asyai tolong terkam siu banyak kulmar jimun lada tangnya kulmar jimun sanis nangis magam tipsu tangbalang kini kini kikintir ki wasyai ki balakren da usi mustar hanti ako Sora dengan hai kani jiong yo piban penggulmar di mot kata penusla bakta tiga mau sendram cingsai lo ini kini lada kitre
dan niat baik tangga seorang buat bersiaran. Kira siapa? Kisingkili layo arteli, badhawalo artlai kiba. Kaya kalian itu nak ada kini wei kisingkili hakaba lakeren menne, hakaba ide buat road infrastructure. Bad lakan kamu, ya kau kentien hakaba kiba. Balada, KNPP kepoi hakaba buat. Balada wa Alan West hakuma ujok, kisurok barok, kisabahalut hakali konstituensi. Kecingkali ka pengadaan harga kepuar kelong ba, kumalau mentan, wasmanya hulok harga cingkali kadang kacok bakal garam, mo biaran ada nyomut ikut tong di banyak pun, dia harga cingkali impak tip mentan, result sekali hak ah tadi, kinong pet kelong hak ah nyiu tadi, kecingkali ka mga buah kali kepuar kelong ba, syukur lada, himsunalaman poisa atong, kaba kesokar lah tahu ke NPP. Ini aku mulu, atau kini surok ke pelatihan di sini berwarna sini berbesar no, ni kanwan ini pakai infrastruktur. Yang bilang tadi di bersuku ini, pi ngawan pemutusan seorang dan jikit kli. Kemudian pi hari election dan pi kerja negara ini. Semua orang ini, pi tangan kangat yang dibentuk yang banyak, yang pi pemulang. Lain ladang-ladang hal ni parti tentang pencuat cucu bah, baik wakil kerja. Nah, kadang-kadang gue dah kadang gue disuruh nanti tiba-tiba banlong minta, kadang dah jingga buat kerja. Nah, persiang dah buat lajang, persiang bahkan dia suruh lebih banlong, lemari kadang kam, tolong dijingga kam jabatan seorang. Minta banlong. Dari mafi mana khanglat nak, kamu maklum ti. My ultimate intention menilai election tadi pendak pendiang yang kerja anglut, bat kerja salut yang tiba tiba. Tidak ada lagi yang tak kalau nong show di kesong sora. Dah ini mulai. Nah, kalau kita dia kita yang isu jo ke FCCL, baru yang kubur pakai FCCL dari kapelianja, bakalap item ajam yang di nosos-nong belum kerikatan. Hanya seorang kita dulu kajing ketua menil bah hakapor kepada Dr. Muko sama ngomong chief minister la sanction kumbat tengah kupat kulur ya mengementrakan eka factory tekum u MLA apabila Jubuddin yang sini ketika pisah ka jam kata kayu cikili berukong Pacucu ezikili ke barat kamu, baru itu bakal factory kelasannya. Kita berikan tindakan kini kamsu, bar kini tulopsu. Jadi upaya untuk orang usaha ke umum, balik ke factory ke kamno, balik umlah bansiu tulop yaki. Laju persiang na manuat ya katao balik ke lakang, bagi persiang na manuat ya kabut kumno ban pelipat ya ke factory, lalu ban pelipat yang tak. Kemudian sibun, jadi wei nak pering di kot jom panas belagu ia jengkeli habai day bagi MCCL. Hoi kumala keren heneh ke jengkelen ke jonga, pemla banlen ke jengkeh pisah nak kaliang jauh sorka habai day bagi plan. Hadu kini kipor pemerintah kebelajan laispas sampai kulur nadu bakal nakaliang jauh sarkar jelas lain ban shim edarai ban shift no syata kadra dry process plan but nitip saya kedaru ba nakaliang jauh sarkar jelas harus nam arjar khatnyo hapo ke jalan jong ke Kongres ke MUA 2 government kabai pisah kumbak hapnyo kulur nagbentar ban persiang ban revive ya kena plan. Ada bersolusi kalau ba niyo isya kedar. Baik ini pisah kepada kalian jo sarkar jalla la pelai. Babun na dengan pisah kamu berapa persen la settle tang ya kalau liabilities la digaram. Kedai tang kendia tang kumbak 1% kila syutin kum ke working capital. Dia orang tak nombrim bagi yoi. Bana kalian kajongi ke A, kepada kalian kajongi kom dinomi khmat ke pengiduan ni kejing klip.
Hoi nioi hadin ke jingwan health majang kani ke klan COVID-19. Nioi ke berpen kangdam biang saisien yang kani ke plan. Nagaliang jaga management kita ai ya ke proposal ke jongki. Ban revive biang ke plan kita kam biang ke pisah sakumba sispa kulurtam. Kebanagaliang ke jongi hadu ini ismi pemerintah. Nitip saya kedah batang ya ke liabilities. Kadang kumbah rupsan kelur hadu kini ismi ke pemerintah. Dan nagaliang ke jongi isotu. Bateng-teng nagaliang ke jongi kum kinomi mat isotu. Bah haba ke sarkar kan pelat ikan kepisah. Hatu dan jinti kenane banagaliang jong ke MCCL kena benjeng daladi yaladi. Memang tang ketulok namun tak nong trek. Kuma shiklol shiteng shishi benai. Berkumangakan hene haga jingkran ke jong. Bagin poi hai tai break even point. Menumdan ya ke jingyo onong lani ke donong. Ni ha produce kuma 10,000 sanspa metric ton per month. Kabag habang ipay patut ka kong ka report. Ya ka average production na do 6,000 kanril. Tak hadu ka kangi ka plan ng 6,000 alpo ka average production tang kumba 6,000 metric ton per month. Ya kani da shisha nagaliang jo sarkar ka sotu ba nagaliang jo ka ban pindon biang sarata ka pisa ka baspakul tam. Tengiteng nagaliang kajong ka altati na mangin dan ya ka assurance nagaliang kajong management bagala banyeng dalade yalade he nagaliang kajong i kum ka sarkal jilla hol kum kinamik man na bro altali ki constituency ya danang kum ka party sendrop hapo ka sarkal jilla kum na kren ni khamshon flipti na penso sha sarkal jilla na boy ka ports ko ipat hindi ka phang ka bahak madu kalong nagbenta ka welfare joke employees. Lami laitali ki plans namantar ban revive ya kani ka particular plan ka beningkong kalong ban banagaliang jong ka sarkal jala lesi kan opno namantar ka joint venture mood ka baar ban privatize no arbide ban kana plan bagabalai banai golden handshake lagi VRS nagbenta ki employees. Omdei banagaliang jong sarkal jala kamdan jing perkhat nagbenta ki employees jong ke MCCL. Dei ka jing perkhat jong sarkal jala kebanagaliang ka jong kalayat pinti kana banagawai ka quarter sa kawai pat kan pelat hagabay dei bat ka financial help na mitaki employees. Di patiring jubab jubing yang terakhir aja saya baru. Hagabay dei pasurok rupila keren dende ilai ke statistik ya ke kilometer tiba ladet siang surong. Di kawai ke jingkeli kaba ngakai baru ke paibat ke akan keli. Kalau mbak kasurok nam tengah seseorang kepala pau di kuat kubur la sanction kepala pala ya ke 10 kilo tengka la pala asnen mentah. Hari ini kasurok kada sa kunjuk. Lai sependep dia ka silno hangne silno hantai mau manore kumbai jukui. Tekomono mi kama kila bat ubri wadan ka sarkar. Akan sarkar sendok kepala der. Kila le ayu hakubaide batkane. Kublai shibun saya sianya ke jingkeli ke jongki. Nagaliang ke jonga runga kubur. Omla banlen hakabaide bat kani kalimpi nadu nang ten po tengar hadu po seorang. Yo ida shisha ba kani ka surok khamtam higi benta ba hapdeng kumno menta higi bapadep ya ke jing siamarong kapala jot na pra higi benta ba per. Hoy nagaliang ke jonga kumno mikmat. Kay ga nagaliang jongki paiba kipen snow. Kay ba nagaliang jong inang keeper snow by day ba kitchingi ay bo per kadai ka benta ka jonga kumnomi fa per snow siya ka sarkal jella but ham ka ba don kam ay kalong managaliang jong kum kinomi khmat ni don kam ban pinti kana ba ye ka ba nagaliang jong ipay ba keeper snow ni de per sang ban pendolong ban pinyo sanction naga benta ka jing don kam jong ipay ba ta by day ba ka surok nilayo sanction limba ta scheme special maintenance program kebanyayo hosnam arjar akoi omla balen bari ko order or ada ban issue haka shitarik jong bana basipo jong snam arjar akoi kabakat kum ka estimated completion jong ka project haji shisha ka kremle ban ai thana ko por bakuloi kade kila ai by gani project on bendep hadu ka shitarik jong bana basau jong snam arjar akula Niki sotu bagani ka kam
Kadai kekam kabasiang dekat mesin omde ajin syaban bampor hadu tata ina kalian da jongi ilaya ibudin bernya pensoro sa department bana gawi ka ports gawi pat ban budin yakini ki kontraktor mali so tho kamtam kai bana kalian jongi kong ginong ikmal idan kam manle kalong nagalian na jongi idan kam persoro sa sakal jela khnang bangin yo sanction kamtam bidei bi scheme ki perfect Reban monitor hagway day but completion time but kumju ya quality jong project ka syong but ke department pina kalian ka jong akum nong mikmat ayai pressure ya department na kuwi ports kuwi pat ban pit ke mau ya kini ke contractor bang yo I katno nagaliang jing paiba jongi ya shem jinge hamtam hobai ya dei bakale kawan ka jongki mangi sautu hi sisem basni go surok ni sautu katno ga shem jinge hamtam namta ki paiba ki bamdan hapden ga jingko jingkia ya lo ta ni nong le banagaliang ka jongi ni layai bodde na ko go force ko pat banagaliang jo department kan ai go betinge ya kini contractor barkin mau banagaliang ji contractor nada kim pendat ya ka kam ha ka por ka bobiak ka department ka don ka linti ban penalize ya kini ki contractor baragaju por kala banya chadu ka extend ban blacklist yaki mana kalian ga jongi kum nau hikmat teng ka pala ban penyo sanction ka de benta jo sarkar jela ban penyo sanction hendela da teng contractor umman menteri teng ka ban sulia ka nunti Rectangle ika lat midan kalau menpenalize si kontraktor lani blacklist si lari kimna menpendek bahawa kuah kebebiak. Ba ini ngaruh ni akuan dan api bisa dikeli. Kau ini dikeli gelong. Kabe orang ini dikeli. Orang ini dikeli. Ya tentu ini bakas nong kisno. But abani kong kali kaya but kanong kalikai. Ngimla banlen pag kanong kalikai kalong kapuskat picture tang jong kasora mrei kap jelame kaliai berbuai. Pada dunia inti juni kum kita di nonikai. Dadon dikap ibani hapan wajib hari ini bagi presentation di juni di seminar di repair. Pada dunia dan survey. Mission pada sisa. Kini kat tourism kalau ke bayar simul ya kinong song snow. Ibayoklah tentu yang itu dijaga bagi di joki. Nangka wadia kisnong hiru kalau long di mentoi rau. Henry yang dikelipat kajing keli, kajing angnor, kajong itu dibril. Kajong itu dibril di badan hari dijaga. Para pengiolah barbu kejengkeli na punta gitu ki bre gawan sya kate jaka ban jimo ini tengah tu jaka jing benya kejengki kelong ba jaka kelong ba tengah be tiang hadu kata-kata tambah lenti ban poi sya nak kai kalau long jot terkai ban tampak kejengkeli juga dari opo kelong ini sunsnap kung nomikmat jong dari Asora constituency kaba pilale na kaliang tijongpi hagaban wen ya kita kasosa kaba panang sinong yeshe kita begini bai jubab ya kali jong I panlis na kaliang jong ada krenshai henne ba nagaliang ke jongi hapor bangi simti ya ka konstruksi hausnya malja khatra ba nagaliang ke jongi ngimla banden kalenti ka singkien ka bakat sabangi pai ka sabangi tek ka balabon ka balajat lapra tingi so thoi kom kinong mikmat hadir minga poi sira thong jong jinjo
Kadai ya bentang ke jongi ban pensau syaka sorkal jella. Henry don kam do ban prioritize ya ki jing pensau ki jongi. Mangi so tho ba na galiang jo sorkal jella ro kat ba pensau na galiang jongi komnomi khmat numla ban pen ulong baro markidan implementation sa ka jong lagalong ha financial implication bal kom ta telte. Tingin so tho na galiang jonga harbai dei ba kani ka surok hane ko ka ba lechete sport noklika. Komna banlen Kano kalitai kalau ada ketul spot ke belakau keleng sodom berpertai berbingi pek ia kani ke surok ru ke belajat lapra hagi bentak ke dokter fe ina kalian ke jongi pembina hikmat ila det ban pensau syar sorkal jella hakimi ki banai ki ladet parna syukwa ban pentip syafi bana kalian ke jongi ndai syu bangi yo ban siang rong tang namta kani ke existing route Kaba nang ni na sora nang ni na po sora town ko college station nokalika Henry layo sanction route lingba ga state scheme sai ka way ko alternative route nang te na po sai mi ka pak ban libe direction nokalika kani kabenta ka banengkong la dang sure sanction shen kumba siklol outsta bade kate ga benta nang te na ka alternative route nang te na po sai mi ka pak ko ban libe station nokalika layo kumba ndrokulor khatsam Tengi community ba onda la dep ban pentrai yakini ki alternative scheme kanong ka jimentai nagbenta ki pai nong sonsinong jong lega thai ban kumju hamtam e namta ki nong wan jong ga phathai ki balesha kanega turus po Satoy ke tinalipat ere ipat ha umbang undi ikalong ji siya ba tungi oslo don na bring ikrong to the flow ha ji dei bat Ajing terjuk kumbang undi agi islam jongi. Kot nyotep lu ba didang miskin kibla wanpoi. Agi dei bat kajing poi ya kumbang undi cha ye bisa. Tenrai kumbang awak sontu ba kini keskim kajing dari kam ke jongka kadang long tang tinjat persen. Kajing kelinen ke por tolong. Kaya kaba pi kong emangnya lale gini sansnya. Kenang ban yarap ya kajing ye kaba kinong sinong kia kendo. Apa ini berkah skim na itu, ba? Ketika skim kepada berkajing poi ke umbang undi JJM Kau kubisbun yang jingkali nak kalian di panlis Dek hendak tang manusia ajing syai habai berkah skim JJM Habai berkah skim JJM ketika skim kebelapan nang tena po central government ban persang man pen poi haman ki tluye Ini suatu badal nai cak skim habai bagi JJM Kabenta kapanen kong abade JJM kalong ka new scheme tamon nado na talong hadu benapen poi hadu ki thluying kabaan kade ka augmentation kapan pen bha abade nado na katop hadu ki thluying bat kapalai de ka retrofitting kamot ban shipen poi be ki household water connections na benta ki thluying tena shukwa ban pen tip shapi ba hakane ga konstitusi hi barokoi ila kol shang ka bala ban propose ya ki scheme bo fair ling ba ka scheme JJM bad ho ya ki te ki snam brother khendia ban batai habai de ba kane ga greater sora water supply scheme memar kat kom ki norms jong JJM la aila ban implement tang haki rural areas biarol ta benda ban ga liang ga jong habai de ba kane ga greater sora water supply scheme hagatu por ombansi ni habwala Valentino naway pangilayo sanction paling ba ka scheme message Henry ni sautho nam taki rural areas bobot ni apel syang pen kot limba ka ni scheme JJM Henry hado menta kidang don ki snong ki bana galyang ka jongi ni sautho ki ba ladon tam ban penjana baide ba kani ko umbam umdi kabenta kabarang sa ban implement baide ba kani gajing sa teng jongi baide ba scheme umbam umdi kade kita gitan pedeng kita ki snong di baken top ya ka swear ka maura arang tama ka mau kodok ka mau jerong
ka ding po ka livestock play abat ke demper ka ba hadu mentang ngim pachim la yo sanction henry Nagaland ka jongi ni sotu kala don ka existing scheme mensua kita isnam aku sa mensua ada don ni kita ka combine demper water supply scheme ka ba Nagaland ka jongi ni sotu by norms jong GGM ni sotu nginom la banyak chakmar ha bede ba na old scheme na marbalay ka source kamnong ko bebet ko biang ban pinpoy ya ko umbang di kat kum ga quantity la ne requirement jaga jingdan ka dia rata ka benta ba Nagaland ka jongi nga sa ateng haite benta ba hapdek ni Nagaland ka jongi ni sotu ba ka source kamnong syo bebet ko biang dia rata ka benta ba Nagaland ka jongi ngilawak na ko ga source Kepada kalian macam PhD department, kalau dep identify kau kasus bobiang nanti na po wa umdo, kau kasus bobiang kepada pinkot kabaidai bat kejingkan kang jago bangun dia kabaidai begini ke Henry Teligishno, kepada kalian kejong sarkar jela, hapo katana jago PhD lah dep conduct ia survey lah dep prepare dia, bat mentai kan ia scheme lah dep estimate kepada kau masam sakulur, kepada dep ban pa station nombor Delhi. Kibang community ba odang ipoi biang sha thong jong jijo ninya persyang manwala walinti ban persyang man penyo sanction ba de ba kan scheme dei ba boni ki scheme ki bang ngilayo ban implement limba ka GGM scheme ba dan sa koi ka khubor ka babha ka ba nagabenta kan ka greater sorrow water supply scheme hoy ang tei isnam ladap ha ka por banyo sanction limba ka scheme limba ka nesips Exemption na yo habay day baka household water connection. Kaneng yo bahanu snam ladap. Nagalang jo sarkar jilla kayai terpat siya ka sarkar India ban syaro ban implement ya kaniga GGM scheme hagi census towns. Kaba nagalang jong ka sarkar India kal dap ban ai ka jing menjo. Kaba nagalang jong ingatip syakra. Bamenta dan na pedeng hisnong ki bladap ban khot ya tender habay day bagi household water connections padan ki ban sarkhat shen hagi di ki banai ki banwan ban penpoi ki household water connections what hapo kan in the sora census town ketinggali kalau bawa kepengakuan buah ni kalau ketingkan dah berslow menye habay day pakai infrastructure and construction keberanian mentah sora government college jadwa bersama di front bench di berada college di Supa dan keli yang beribut kekian berpiong bahaya kita beli lah sekarang pelawara kat state scheme kabar ketika kebangikan kalau ada yang berusaha dia rasa yo bila percaya hingga awal dia berkata yo rasa kabar nikah kumka berusaha scheme kebuat center kabar kita mention di state scheme yo rasa kadang-kadang belum kabar yang lain kebangi itu kita kayak college dari itu di mana nanti aku rasa yo simulayo kita berbuat Kuat ban percaya kata Nagaland jo sarkar jilla nado kita gisnam bladat hadin bakla UI babon di government LP school buildings khamdam ru Nagaland jo government college naman gidan tang kawai government college hani hapo is kasar district bakla UI da shisha ba hipek infrastructure babon belajar lapra dan Nagaland ka janga ekonomi khmat ngadon ka jinti kana bayakani ka scheme ko blatai menta kadai lingba ka state scheme le na karusa skip kadai din baka state skip matalak kan kalau sakut tinrai kadang pressure pada yang jangka nak skip wamen aba ihapan kot ya kanak kapan non condition terdapat kanak inam pelai syu ikapan nak kapan tanda second piece ikani kapan iba kapan kawan apa center kafan kawan rastin askuat percaya ngade pan keli hagi tayo bladap namangi sotu u kontraktor hagi ni penai bladap hapai burom kontraktor wala ka payment ka suki hendiat nakaliang jo state hendai nakaliang ka jongu la yai budin ban persaman pendat ya kan ka scheme ha por bobiang hendai la yo ya ka jimpit tikana bahaka ni ka tayo bladap nakaliang jong ka sarkal jella bladap pan pelak ya ka financial installment lesi ke baningkong nagabenta ban pelaj ya ka payment towards new contractor kiba nagalang ka jonga hinga don ni jinti kana
Bagani scheme kamde na central scheme hende ka daily baga state scheme. Kubana kalian ka jangal na de ban budin ba na kalian jong contractor la de ban sange ka kam na mar ski ko ya kapimen. Dia lo tak namre ba na kalian jangal ekonomi ko na de ban budin ba ju por na kalian jong government ro la de ban pitik na ba hani te la de ka de ban pelat ka tu ni hawai de bat ka financial payment bersai di kontraktor. Ini lagi karena pengen train tentang penglihatannya jadi nak puas tapi apa kan software nak try dia kan ni akan nak puas dia sama pendat tim kerja itu kasih klik ke malam tadi ke bawah ni nak setia balik lah misalnya apa dia kata construction orang yang tentang yang normal nakalian jong ka kumbaong ne nakalian jong ka steel lesi abai bagi resources jongka lesi nakalian jongka ka haptap resources jongka berpin biang abai ban siu ya ka financial payment towards unit contractor ni so thu don ka jing dili kendian abai ban ka jing pelat pisa nakalian jong finance department ban pelat education department ban nakalian jong education department ban pakan pelat jong contractor dan kacing dili nak kalian jong finance department katu ni berai di alor takan nomor bana kalian jong education department ka klem pat shim na receive visa berka klem lawan pelaj jong kontraktor dunia ketika menduduki bila kedua kendiat Jepang ke judul kam menduduki college dengan semua di college kilabun lebih kuat untuk kawai sora kawai ha mojrong kawai halai rengau kawai halai ngekuat Tiada ka urlong tang afliru ka abian akrai tanpa gilon koi gijinge ka state jungi manta ka central government ka pentrikam ya ka common university entrance test ka CUET ikajingkali ka badon ahmad jong ikna puli gijungi kalau hadin kilalat na i college ihap banlet ha university ikum kalau menta Asora college kita sebut kena lepas ke first division. Hendrai ini kena kipyo bandit cedehu nama ba kadehu kalau trekam ya ke CUET. Bahkan ini ke CUET kalau pernah kena nakale di India ruang hedehu. Kena kebentar jikip dong kipaiba kalau ba kadehu kadong tak sampo kli kisit atau di department. But kena kibalat lepas BA kita di hajarun, tiada ni don kini di college, bagi kena di penting di kuliah di college, kena balik tiada di kuat balik di university, hai kini, bab you ini mekanik di don kam ya ke university ke Bakapang ke state Meghalaya, ke vision ke badan hati, ke plan ke badan ke parti di don pi, nak ke state university, jom ke Jalan Meghalaya. Sebenarnya jangan digigit jumpi. Kablon kawai nagi benta di bakongsan nak benta kalawai jom ki sama puli jegi. Ni sautu ba menja hari mereka lepas ya ke undergraduate ya bandai cakap postgraduate. Tinggal hadir ke jemi jom ke CUET kali pun tinggal ya ki samla ke jemi. Hadir mereka lepas ke college Bandung Syah University. Ka ain ke vision kabagi kum kepati ni dan bangaru kum utau pendidikan dan hargai kum no wanra ya ke solution naga benta kani kejine jom di sama pulih hadin bagi lapas ke college kawai ke banga yo i kalom banado ka college sebel kum kepati bang kum gamden ni kwa makin tu ya ke sorka bahkan bu yaki kerja training nak kebentar ontang nak kebentar jom di samla boleh hendrai ru nak kebentar kinam hikai lang berjelapan sop yang ni ke problem nak boleh buat ke CUET kamu nadu bakal sedang bandrum haki college minyo ya ke training balan ke extra class desi setelah kalau kepala lang bangin pendong yang kena kurikulum apa jam college kelang ba nado kisam la pulih hado kena hikai kijo ban train nya kisam la pulih kijo rum syak university lengba jom kene ke CUET Kawan poi sila ke jingkeling si kwa ban pitsai tu ni
babur giong ka MCCL ketika yang jam ready laura ya kecil berkat utama giong ba MCCL kedai kelat giong kang jam aku akan buka kecil ada di kapur mau kecil terwa kecil pi minne kalau ba lada kawan ke TMC kandon kecil kelat hak kedai buat MCCL Nasuko ang perkenal ang report pada Jim Scott trong Kasinan Factory. Kelari nadu kapor ba Dr. Mukul sama lolong uci minister dong kejela hidomi. Aku akan bawa ke jingkeli. Kaipat kata berteman. Kaba kaseng TNC pidon menterwa lani pidon menkedau lenti hagi day bat kajing penkim ya ke MCCL Lisbon season 4 dia sekarang nak hajikan dengan hakabang laong bahak kor ba Dr. Mukul sama ulung chief minister yang jalan rengkat yang jalan bat Dr. Phul Phongji yang ada kor bangku hakor boleh ba kumu bai serman jom ka MCCL kila no ya ka senjam ka ba prap nyuklur kumno ban penkim biang ya ka MCCL hakatokor ka blaring suai tababun di jingla lumba jom tu ka gran ka ba ka sarkar hakatokor kala ai kila la aban siu ya ka tulok jom kinam tei ba ka jo ka por ban siu ya kiram bisa harbadai bat kumdo ban pendiat ya kate ka simen plan hang te hamomlo hanai ga ong pi lang diwan ka bor kumo ong pi ngang dai bro tumai ba ka seng ban tumai ka bagaimana ban ngam diliu ya ke ai king tuna hang te apa simen nei ka ai ka bang te sai ka lomba ka the ka simen plan jani la control da kita ki bro bangi ong ki coordinations Naikum ka vision jangi nakalian ka parti barang iwan na kabor ni kwa ban wanra ya kita ki professionals hak bodai ban pendiat ya ketika semen plan kuma biai minta bau caman udai coordination UMD udai birokrat tenrai apa ladangi wan kabor lesi ya UMD Jangan lah kita teknokrat. Tiba tip kamba. Ya kalian juga mining geologi bah hadang ke ekonomi jak semen. Kumno man penjat. Ya ketika semen plan haga kom ke bedai. Haga ke professional way. Lang ba nado. Kajing ekonomi ya ke bulat. Do kajing sim ya motion. Do kajing penjat ya nong tei nano sedong. Ni kwa ban ra ya kata kajing gelah. Hak kata kum kaba tu wei pat kesan kila tu pat dibenta jom dari India jangi pat kum juru lada ngaunya pi balai bat tai kesan hangtai hajan de hills kiam harum daki kiat bai umdan kanono gejing tuat namar bagi dunia kita ke professionals umdan kanono ke interference nakale jong ke politics but niru hanga jo kuang ikwa lang iwan ka bor ni kwa manra ya kita ke professionals bantrai ban pendiat ya ketika mundur secara semen hagul kom kepada rengkat bat kedan menjuai pak di semen plan badan ha pai hajan tegel sebab juai pak dibenta jonggar India kema waktu training komponen orang ba asora 4 school soka lah ba bersama tua jimur ngayo even man maladal atlet school soka na asora konstitusi kawai kada nak ngomongin kawan kayak nongkrong government LP school, Pakawa adalah mau wicket, kalau nak tipu mau wicket government LP school. Contoh, yang penting menjadi single limo, kata keseluruhan itu saya coba lakukan. Aku pikir menjadi HKBD berka kekuat kerja dan ini kesemua HKBD akan disekat ini HKBD baru kita tolong kita keren. Badan kaman konkret dan ini bertaktik kio. Kalau bagi sisa hidup, agak bagi kan hidup berpikir loh, dia kan ini
na ka wait level sa wait level na ba ka sinot kam dawa hakan ka constituency tinre dang mentan itu bilang benrok do yang kentin mat hakor bo pikran menel benrok ni kentin piong ba ngadai barang temai ba ke parti ru ke barang temai ba kun ko parti ke barang temai ada siklat mas tulung pala ba kelai akan lu tiga jingkeli ke bapu akan ke puar kelonga atau lada ke TLC dari ke Trinamul Congress ke poi jaka thong kan yo sensia ni ke jela ke joi atau kita jing thamai ke ba phang ye thamai atau suki ke development ke bede ke baya ke badal atau ke development ke pidan ke berwarna sekali constituency kan suki tu mo pilau ke ba pidum la ba le ma ba kan thamai yang akan pulih yang akan wan kata lagi kecil lihat apa ini berkata jadi pesawat untuk dia kecil pemain untuk tiba dia kecil pemain untuk ke parti hari konstitusi ada kejelas. Harga jingong dengan bangan dari orang pemain kam semut bah minang pemain orang sedang dengin pengerak pemain yang keperkat keperdan ulu batu tiu omtan ya kalian jom dapat kekia hendai hakui bagi bentaru harga berdei bagi secara kedap Nidan yang kejing temu mat pentemai. Ha kini bentak baik baik ya kamtam ha ka bol teu kedan. Ya kini ki CIC lara ngawi pi ke CIC kemudian ketika suara CIC. Ni kuat man teu kedan yang kini ke CIC hang ti. Syaka kedan jom ke civil hospital. Ha ka balesi lagi la man teu kedan yang kini ke CIC. Syaka civil hospital lesi ki pai ba jom ke sangsara. Kinlok kita mentoi bakra bakal jitu. Hak bangin yo kambun yang sanction nam ta ke doktor, kambun nam ta ke nurse, kambun nam ta ke jingtia. Hak bale se ke yo i singa yo roto khalam ke bar dan ba onne. Balabun nam rem nam ta ke Hispa bed hospital. Ban idon yang ta ke yo ke jing temu. Badarang i wan ha ke bor. Tilang habang idon ha ke bor. Kamut habang itoi ke kam idon yang kata ke politik bil. Bangin tu lagi orang yang rak yang kata ke hostel ke siswa lagi jingtia. Habang idan yang ke politik luil ngin la yang kata ke bela iban la. Om dai bangin pesuki syu ya dikam. Handai nang berstat syu. Jangan marah syu ya ke jementoy. Nak benta ke sakti ke sorgar hak kalian yang dapat ke dia. Om dai bangin khangla. Kapati ke bang semai ke don yang jing thu ke semai. Ban ngaru kung sa ke dia ke semai. Ngat don yang jing thu ke semai. Om ban le suki Mani ban bot yang ikam di masa handai kai ke bangi kwa kelong ban pedia sakba cucu ya ke ai ke badan mentah ya pusno wei sama na kan snow ulami banyak ada klub ke he akun ya kun sibet ese kalau kita ke babaro ke ba ke tip bani la belon tu susaro ana sora ada di bernikah saat kita level ke kamsi dalam hal waktu football jadi kalau kau sekolah bahkan bu dikelihan ni kalau ba aku berjingkit kalau ni ngayo jingkit kalau ba lagan berjingkit wa ba ada snow konsilo no ya rasa ni tak ba kia ke sultan kalau ada dia dos sports minister atau berjingkit dia kalau kan dia ba kai kalau aku tidak bakal benda nak benda ba kini kalau berjingkit orang ya akan kesem ba dia akan ketahan di berbuat. Baiklah ya so fan gini keluar jom di start ke sports kuna berkentiu ya ke sports kan ke benta jom ke jela jangi ndai ke ai ke bang nganga kuat bang nganga ni kum ke parti ni yang let's see ha ke jingwan jom uwei nak ni lam mat jangi dangsian hang selong ula ai ya ke jing kula bang nganga wan ra ha pi ke no sara ya kata kejing bular kepala dangi lah tahu ya kesorka hang ni hak jalan kalian ni bular bangin bu ya ke stadium haman lagi blok haban yang ke blok kembali ke konsensi lah kemudian ke way ke stadium haman lagi blok nak minta mengandra ya kejing lah kai repair hako jong kene ke konsensi jongi Kau mengawal hendak jingkan jengah bahawa jelakai ke hampa kuat hang ni kena tang ke football. Lesi kita tentukan ni di klub jom ke kriket. Hendak yang bagi pai sekolah dibentak kepada hak kalian jom ke atletik
Hakaliang jong ke basketball, ke volleyball, badminton, nyimpai biang setia ya kita ke sports infrastructure. Hapwa kena jom kasorat insi Henry. Kei kebang ilah pantular nakaliang ke parti berlangiwan ke bor. Menginbu ya kita ke sports infrastructure. Lakum no kawai ha ko jong ke blok. Kamu ke konsensi nak bentar ke jinjmentoi jong ke somla. Kentai bat sandang ban yo ban kilan bat. Tham ke yo ya kemat tempat kemukia. Lumba jom teniki sports tiba peru pera. Kani ka dikata ka kular sebab ni kum kepati ban ngaru kum kandidat ni rastam ladang iwan ka bor mentah ka kenti. Kumila kong kenti soklen. Leba. Duni hari kira jompi di ketua kendiap sapang Dr. Mukul uba atmu ban wenno ya ikhtiar dengan basnon dari sorkar. Kekum ka kandidat jong ke kongres dan meminta Dr. Mukul Dorsyo idon nak bentai ke basnon ya kiba utau bertemu berpenduk ikhtiar joki ulai sisin idon ini ban lebat ketiu ya ikhtiar ke basnon. Kulit sebuan ba nam ta kejeng keli kejeng pi kasnong ke kasnong ke yang kami song habadan kerang basnong pada ke ikhtiar basnong bamdan ke kebanca ya syau silok urang basnong ulet syau ke kena samla ulet orang basnong tem kejeng keja hinang pen ai ikhtiar susu kerang basnong hinang pen kopor susu lengbakian ladani poi syakathom mentang kulari nadang dei kum mana kumopi nadang dei kereu poi ba boleh subun ba di kong ka kertong ka tumay ko ka samla nasob le fruit tinge mane e ke jingli jo hal ka por pat kalong pidang jadi yoi ko pidang so ne ha ko bidei wat kada karya e ke jingli ka mga kwa kan bu akma jumpi ati ka por pagan long di muntoy lang ni ki basnap bro kay ka plan ka jumpi na kamusta kapag kentil, kani kapag kentil, ya karakter yang akhirnya kasorat al-kursi. Panengkong shwa ban jubah kata pihak tak jubah mai boleh pipa hat di pipa bakli kini jengkeli kejubah kalau ma nagam tak kenang berap ni kwa ban ai di kejengerap dia kesempai pada kau parti kongres kau yang kau buat kesempai nengkong kau bawa sempai lu entap deh iwei ikong yang ba upan atau kilo ngitung iyo tang 10 kilo kata dari kejeng kasbo aruduna iduna nadong sadong kinang rap telada kata kejeng duna nang penduna di penduna ka solution kalau ngin ai jeng ya rap ya kesembai ya kinang rap ka kongres ka kular kong tam dei mga ngomong kulari yo pengamla apa jak kurang Setelah itu, dia nak parti kongres. Setelah apa yang dibusai berlaku baru, dalam CM British Council, agak ke kongres kalau bernadu kepuar sejak hari yang berkala bekerap dulu di hari. Tapi nomor apa yang ada pada kepuar, yang efek nadu bawahnya ayo, yang registrasi lanjut coba jelas. Kalau mau harus dalam kongres paham itu. Mewah. Betul. Jadi santu itu litam snem coba ni ngayo kumpajela awal lanjut. Kumbalai pawa lagi ni santu itu li snem. Kedai kepala sisya dah kesoka kongres. Bat sibuatam kawa juga di parti di regional selani di parti di Melayu sisya. Di kejingkeli kawa kawan buat lagi nomor pipan bahaya development menes. Kalau mahal kita di lai pawa snem. Kita kasokar kongres kesesyah kita buat syanu kebuli ya kita development meminta kita pertab yang development naka parti kongres kuliah syuban ba nang ta gejeng kling gejeng pi nandia yaro ya kasang kongres iyo ajing yalai loy nak kasang kongres kabela si sepak ni baro ya aja nang kasang kongres pe
Kabalaya sispa asi ka ajeng ra kipai ba kasmakat ka ajeng ra nam ta kipai ba di hospital kitu lan kapot ukhaurashan kaskul SSA tangbangi la pakat nang mi kikisnam maladat kinayalam jang kasangong kres kidegi kilakit hi kwan matoy shimet tangma mata kila bilut kila le shoy mata kasangong kres kadan na kinayalam kibarang samla sudah sampai senam syapo kidan kibakaran kham samla kham samla ai buat kini barang kham samla kila khamna kejembut perkat kuble shbuat Ikli kalau betul beauty contest, dua. Terus kali kalau kapal ini saya bagi suatu yang mungkin jom kilo hikmah dunia buat television buat nanti. Kalau nak kili di bati, kawai kembali berkata ke MIT nanti. Kabar kembali berkata teriang, buat kabalai kembali buat mining. Kembali berkata ke MIT nanti. Ngira ko education minister na ka party UDP, party UDP, akan disorkan semua. Tinggi pada kita ketika NIT kelas tak koreng mentala katuran nepor. Te la kesorkan jelas kadon ikhtiarnya bertukar kalau kata dari dulu sekali. But anda apa ketika institut kalau mereka Karena nak perlindungi betul dah kadidon dan berikan IT yang bagi air kebijakan secara government pasal yang institut. Jadi pilih kebar kalau ada rep tarian. Umni terkait soal konstituensi, Henry kejalan Meghalaya kejalan di Norway. Pada dulu berukum bah ya umarep ujongi kinorem lapudor daunong tiet kiwi kijaka kiwi kijing kimar hagidukan kidolitiet ubudor nongdi tekadon na em ha kadi berkat dalam hidup nikmat kegilat kirenti ban kesan norem da kiwi kirukon kesan kabinet minimum support price ban kesan norem Online nak dunong hak kejadian terjemu kumbalong lem kiwi di norem seritor India. Jadi kili kepalai kalau pak kari dijungi kari berispa di marpo kendel. Idon ubiyong idon motion idon kimau kikwari idon kisiap kiwa dijungi dan rei yang kini di marpo kendel dijungi lakanglat dari babun kian bagi unorem Utara Jaka betul kini marpo kendel. Inilah akan kita eki bagi lengkap sipun ikut Islam bagi license dan apply. Kei ka vision ke jompi aku beri berkata. Tolong kubli sipun ya kijigeli jompi nama PI yang alai season aku jumpa por. Kubli sipun. Ka cuba kabaring kong aku jengede ke NIT. Kalau kejing sisya ba ya kejing tre ya ke NIT hadu menta semla dan pendap. Tohoi nak kalian macam wala dengan deu MLA. Rei ngadi hubri badan ni kejing kikli. Nak bentar ni katan. Nama kejing wan juga NIT ke deh kapor ba ka UDP ka bat ya kejing sensyah ke celah. Hakabai doktor dan keparoi belum chief minister ketupor lala ya kapan wanra ya ketika NIT yang tiap sora tinggi ya ibu dia ni kan ni bana kalian kejongahi personally ngelai keren nak kapor ba kai kadau ka bala pelung ya kejing sange troikam kadau ka bangalap ni kalong ba nak kalian jongka central government nama titip bagi NIT ketika fund naga central government dia hadu banta kimpat pelat pisah kebaal pikeli lada ke NIT kalau komplit lenila beli kan don em ke jing mentoi ya kipat ba tempat hain sora ke cuba kalau hoa nomor belai ni expect ba hak NIT kindon kumbalai hajar ngut including yaki student iki nong hikai bakiwe iki nong tre
bat kindon ru kipus hampi kindon daki hajar teli naduk ke security naduk ki grade 4 naduk ki LD bat ki nohikai bakum terter dilesi kan long gawe na ki lap yo kam yo jam jong ki samla jong kan ikatan bat kan long ru kalak kamai nama lada lai hajar ngut ki brio ki wan nanti ki student ki nohikai kayo gahat kan kiyo ka kamai gaji jong ki nong kamai kali shani kan kiyo nangta ki homestay lagi ki hotel kan longga la kabangin la ban pli wat iki 5-star hotel ru na banta ka jingdan kam jong ki bawan hakati ka institute te ka baan fikli ka jingale ka ba karyang gade baro ya ongi bagade ka budlu mo jong ka jad berwil ke jengi hakayo kokot tenrei kabasusi kalomba kasur jeng kinong repot kat nang mi kisnem ki ong kat nang rep nang sedem ngami iba nakalian ke sorkar kandon ke jingsim kia haka jingade bagi nora ngan ai luksai pi kumangai haka ni government ke pemerintah ba kadon ke jingya tosel hamtam ha jingya dei bat kasbo dawai kaba long kawai na gilat jingya ra kaba ka sarkar ka ong bangin ai subsidi kinoben tendre ka balunno ka long ba hakini gis belai kisi bladap mai iba ke nongrep kim shumyo ya kataka sebab dawai kaba kidio akado subsidi kaba long 50% mo subsidize ka juba kalomba ka sarkar kemudian besar tenangta ka sora konsumsi kamtam ha ketiga tan nong keri lai lengkot thli haduk khat armer ngala banong haduk maujrong kibre gide kibarep pan batung pan dengan sloba ka jingdan kam jong ka yo bat ka cool storage ha ketiga tan kade badan kam haduk kadatan nang bangila ban te lakam ya ka jing syak ben haka do ba ka deiro ka jing sya ko fi omofi bangide bandon ni ta common minimum price mau support minimum price kamamot ba nakalian ka sarkar ka di bandon ni ka do kaban bu renti ya ki marlap ki jemi namar teng kabasos nei ya ki nongrap kalomba hamtam habadan kijingeki habadan gini ki agitation kamut ubayap ni tong deu nongrap mabalay kayo kahat kahyar ni syakhyat agado kena takadaw ngaso ba kade ka kamram jang sarkar ba ngide banbu ya gani gador nang ba ki nongrap innum syakhyat do tare ka ba nakalian ko cuma ngaso bagade galong badan ka kabalai pibu ite jingkeli ka jingede bat ki marpo hando la galong doyong la galong emotion la galong parma pasya kini ka banta ka badan tam kaba kun ka sorka banakalian ka cuma hisimat ngaso ba ngadon ka jingkit kli ka bakhra na banta gani ka manglai baga jinge jong ipaipa kamta magani ka than ga jungi kabangila syakta na ga jing kham ti duyo ngani thoi bi na do araja haksal ipaipa kilamat ya ga jinge ka bak thang agani ka than ga jungi nama balai na ga jing kham ti duyo kabak ham pun susi syu kalau ba adin ga jing kham ti duyo kawan sa ga jing kham ti mau ti sia nangta ngil hagi ni kedak si don lu kejing syak ketut hagi jing ade ba kejing syalan yang motion kubo kitep ba kejing syalan yang motion hagi ni kathan ke juri kamtam nagati ka export point ke badan hapo majai ke badan hapo shela kelakta ya kayo kokot cok dipatpa cok kani kathan sora shela ni ba pui dengan soba ka tamrong ladang long kumdong ikmat
Kebaningkong kalau ba ngidei kum ke sarkar jela banyak kum tenge. Haga jinge dei kompetitif, haga jinge dei bagi marko kendau ke sarkar India, ke don ya ke MMDRI. Haga bebalok ki marko kendau ki habok ke jingpe jong ke sarkar India. But ke sarkar jela bat ke don ya kata ke Mines and Mineral Concession Rule. Anazar hat real. Haga jinge dei ke jing ti mau ti siap but ti motion. Haga jinge dei bu duyong klai ke don ke NGT ban, ke don ke Supreme Court order, ke don ki case ki bebon, ndrei ke bangai kat du nagalang ke jongah abang bot dia ni kom ngalap ba ke sokar megalia kala menjur ya kata ke jing ti duyong ke belum scientific. No? Keba ibarat baria leksi kinomyola bangin ti duyong takum kata ke kendon kabalabu daga NGT tega soba ladalong ngindang eksai ngindang ekren kumno ban thaulan tiru ya ibarat baria nrei ladangi aila tangi ki bahe tangi ki krur peti tangi ki hespa bakin ti uduyong ngaso ba kan long ka jisyak ben pat ya ki baduk ki baren den re ka di ban ple kalak kelenti ya ki baduk ki bosok lani ki baren paria ki badan la ki jong ki pa duyong ki baren bakin yo ya kalak klem data ya kata ka environment mo baro ka konsen ka jumi kalong bangim di ban ta ya kemarian dan raya ka juga poro ngimdei ban syakta ya ka po ka jumi namar bagakta ya ka yo kuat jumpat ba dan ka jumi baru motion kadon ka case po high court hadu mentah hadu supreme court ha jumi dei ban declare ya motion law dei minor minerals ne major minerals. Jadi kita kakis hampo Supreme Court ya keba ngampua ban komen sih. Nuri yang jini bagati mau ti siapa? Kadang kaniga Mines and Mineral Concession Rule aja. Kan Rio nakalian ke cuma ajungul. Ya usipin istar ngomba de ban amen ni kaniga rule. Hakan guru kom ban amen namar mentah kita ti mau bisa kan. Mentah bati siapa bisa kan? Tak itu. Tak iki paiba ibadok. Ibasok, ibapli, ibaim, gandoi jakpon dengan itu. Jangan tak dalam amennya kan ikarul, dah banga insert ya iwi words. Baita yung syak ya ka traditional mining. Traditional mining kamut, I like igibri gijoni, bakin syuti daw mau, daw lengka, daw tornem, daw snya. Klem da penangkam dagi mesin. Memang isu tu kalau ada penangkam dagi mesin kata sisa ya ke jung itanan sebemarian baik tak ya ke environment kita ada bilang di points kita let's say ngara penun ya ke jung keli ke jung kulai sebut pati biru biru ba ayat ha lanila wam kemat ha lagi day bat ke Jinggawa district panlai iru lingba di social media. Wala kemau kawai na interview ke pila ong ha itu buat pakai kubur berkata long ba ke district Asora dari ke kulat ke ba konrad sama loai kali Dr. Don hadir di kelano jeung Dr. Don tunggu presiden barang ba juga UDP Shintino na iba mepa indo. Kati siya ayeng ba laring ken na history pasora kawan kama. Henry niyo ipat ba ya kati kanang district lasa hijack syakay syakay west kami ke Eastern West Passages. Kung rong yalang barangba, way ni kinong yalang barangba, jago UDP. Jadi kali ni kapwa belong. Hatu, kay kabla belong yepi, but pinrong yak sad, satya, kang talajing siya rongno,
jong ketekanam distrik Masora Syatai Syabaya. Kublai Shibun Batanggoi mengaku awan bersai di Gelong Bahadin Kajing Klakno Jong Iliet Dr. Dan Parroy Namar Hashwa Hakapor Bi Idang Long Idang Im Kakular Kabailaay Hangte Hapo School Ram Krishna Mission Ketakade Hakasnyam Araja Kapra Hagabaladan ke jingalan ya kabala khat ya ginong hikmat khat ikit klinong sansyar khat ikit patba ngarang nalek ya katakasni namar hakatakasni ngamlong ye ngadang syuram ke MLA MDC rung 4 long nama ke election MLA ke MDC ke azak kendak dengan lek pangai don mai bat kiri rong bat hakatakasni mai la ai ka kula antai Bayong bangala debiat keren, bad Ushibinistan, bayong ba Ushibinistan lakulari ba in the next budget session it's a perlung ini. Dia kata kesmiru bala form ya ke forum, kumala pensyai ba alam mana, ke Sora District Demand Forum, ngarok ngadong langka. Dan mereka itu aja, bahdin Bakhlakno Iliet Dr. Dan Parroy Kani ke Jingdawa District Ru Minangnya Beteng Mendai ba orang mengesangnya Ia Beteng Nakaliang ke Jongarok Nia Kendu Baru-baru ke Forok Ia Beteng ni kan Tiga itu baca kalau ba Kajingnya per Hoanya dia mengelam jaga parti Ngadai UMDC Hendak didebat suku pat Bangamdai UMLA Kata habang keren dengan bahasa, habang amde wameli ngamla bang dia don benta, hakanu nu bejingnya keren ke bakia keren sekretariat, habang ngang syong district council, bah habang keren district, habang sekretariat kemau usim staru kamburom di MLA, banyangi di MDC. Tina terkadang hadin bala declare yang kemairan, nakaliang kejonga baduba balajir. Nilai kendu ya Ushibinistan. But nilai keong you, hoi, melai kemairan. What about the Sora District? Nilai keliu hadin tang arsi bang yo titip bala declare kemairan. Ngakam syong snapjar. Ngakwa bang korek itu kejing ong jong fi bang snapjar rengam ju snapjar. Ngam ju snapjar ngakren man kapor. Man kepuar akilat setai kubur. Bakal ada orang kau ikat kentin. Bakal syam hau penrat mentar. Laun burong nem ya ke jingit pun jong Dr. Parroy ubam dan syu hagan ikat pertai. Kata ke syam hu. Noi nak yang ke joma ngam ju snapjar. Nakren nak kapor bat hagat tak sengi bangalet pada kendu bat bak balajir. Nak yang pernah ngai bau orang yang ini bahan kalian macam dan jinge oh bong dan jinge mereka dan ke jinge pat nak kawai kalian nampak kan itu ni nama ladang itu telah kami dapumwe mereka sekolah orang yang pitang kata bahkan nak kalian semesta lakukan syai ini berawal bah kadon ke jinge nak kawai kalian. Masih obus najar, berarti dia beliau najar. Thank you. Kecil nama penerkam tolong bapak biasa. Kau kampir. Sama ika jikini ke pengadan, nak berkata jikini ni ke por. Kalau orang jenis jikan jompi di laong ba, yudupi kedai kebelah tunjuk. Ya, sejelah mereka. So, UDP dalam sengkasnya akan dari sepak, dari beliau, rumah tempat, ada isi bentar terkenal yang dipakai dulu. Henry, kemana kuakan buka jingkili hangi kabadai kabakta itu terlahi berkori. Tapi orang ini meneru ke border issue. Oh, kena tepok tiga belalai no. Inilah pertanyaan. Bah
nilayo yang kejela ke kawat. Nrei bani tepok kita belajar masuk kamdan jingmut syu. Kajing kili yang kuat bantu akan digapo. Larajia ngapan dia? Larajia ba ke UDP ke belalong ke bintang juga ke sarkar balik no. Larajia ba kaya dong minta yang ke sarkar dah kuno mo telah ban reverse dari ban pentolapan yang ke KMOU Kabaladan Esoy. Bersyukur. Syuab dengan jubab ia tak jenggeli ke jompi, nak kuat berpensyai kumne. Nak kalian ke jomah kum usiam, ngalak keren syai. Ba kejimnya penbaik put, penbaik sam, apa deng kejela megalia bat ke asam. Ngindum pediang lada ngimpat iyo ia kejing menjul jong kihima ba uput usam jong ke state megaliau de belong kum uput usam jong kihima na takadaw na kaliang kecuma nga ay kejing kersian ya kihima haba kilait ban file de kakis habo Supreme Court ba kani kakis kadang dan mentah ya kejubah kejong pi nga kwa ban kersian Banakan yang ke UDP ngila sim megarai ba ladang iwan haga sorka ngimpen kelabet ya ke MOU. Tapi di perlu lai jangan ai notang kawai mo. No, thank you. Sebuah belakang. Ang ini berkentian kapag nasi kapag bu ia jikeli halu kini ku dengan ku nak papiai kentian. Sinsya dalam dia lagi. Yang dia kejinguan rum berkejingi jadi National Party ha kita jelah kejingi. Jadi kali yang mengatakan akan ketua partai yang di Regional Party atau pengakuan keli di nama berkesan UDP dari United Democratic Party dari kebarentam dan ranking di Regional Party itu betul. Ya sih kali di kejingan urut kejap dibubuan dibawa ke Yoslo. Balai pada ayu kerja hakawa kini ki Regional Party kimlawan wan hakaju kalama. Bersibut. Pina kaliang jong ke UDP. Kumangal ong mana baka UDP kahiar na ke EPCLC. Ke EPCLC kedik tang maka kaseng dulum ke badingkong ke badan ke jela ke jongi ke por ke pengiyo histir. Pada hadir kami ke HSPDP. Hadir ke HSPDP mi ke PDIC. Kalau don hak tu berkuar ke jingkwa cuki lamba bandon tangkawi ke parti. Bat kata kilaisna ya ke HPU. Hendai hadir belajar ya teli ke HPU ru. Kabas sosi ke lomba ndala depsna ya ke HPU ru. Dan mi biang itai HSPDP. Dan mi biang sekiwi parti. Kedai haga senam khandai spak kedai pura. Haga ba ka HPU kata kapor kala khatiam. Tolong nyawan sikajing teli. Pedang ka HSPDP ba ka PDIC. Ka PDIC kala penduk pendam. Henry ka HSPDP kadang sak. Karena hai kebai ba uping im semula tre banwan PDIP. Dari tanpa iki molong bat kepenun nilai form dia tinggi. Dan rai kisuk tu bagajai beriu kasih ke jongi. Kat pengidang khot pengidang perta ya ke jongi teli. Ngai i gemah tanang cerai sekian cerai. Dan rai tamu pat ba uban ai karai. Tamu pat ba beri ban ai karai. Kumula ay karay kiway ki parti ki pangamukwa banjer keteng. Ibaladu ladam hadin bagi lasna katugan Islam. Bat nganget bahagani ke kenti mentaro upat ba unsok kenduk pendam ya kini ki parti tet kumboong mbak beri. Nang ba un ay tangi ko ke parti ki bahe baka dio banyalam ya ke sorka. Sabiang Kublai.
Thank